Bismillah. Danas pričamo poučnu priču broj 3. Poznati halifa iz dinastije Emevija, Omer ibn Abdulaziz, jedne prilike govorio je o smrti i između ostalog kazao je sljedeće: zaista se stanovnici kabura u svojim grobovima kaju zbog onoga što su propustili od dobrih djela dok su bili živi na Dunjaluku. I zaista stanovnici Dunjaluka čekaju smrt i nemilice upropaštavaju ono zbog čega se umrli kaju. Niti se mrtvi mogu vratiti na Dunjaluk da nadoknade ono što su propustili, niti živi uzimaju pouku od onih koji su kaburove svoje nastanili, iako ih sve skupa ista sudbina čeka.